100% monyen tiange kegugu Diastun kena penanyong batu Nadia tiang ngiring diratu Sedua telukuran nanti yang nak kayu asik Ulian demen nyerot nganten ngajak babu Jejeh tiang kena rajepin lah Sugre iradu tiang mengah Yen ratu jaga pacang mesolah Nadia tiang ngatu dan ayah Ratu jaga pacang mesolah mungkin Ian ratu jaga pacang mesolah Di tiang jaga pacang aturan ayah Sugredu tiang mungah mungkin Tias tentu aji Dusen setuju Ngelaman tu dadi babu Nyenawang benti dan nasi beluang Kayang drijen batis mapungkong Sinah ditutiang kesenggah wong agung Ulian kantongi sing taen puyong Tubiang duaji sampunan menggapi duka Banget lungsur tiang mangde hijau Sedua telukuran nanti yang nak kayu asik Ulian demen nyerot nganten ngajak babu Jejeh tiang kena rajepin lah Sugre iradu tiang mengah Yen ratu jaga pacang mesolah Nadia tiang ngatu dan ayah Ratu jaga pacang mesolah mungkin Ian ratu jaga pacang mesolah Di tiang jaga pacang aturan ayah Sugredu tiang mungah mungkin Tias tentu aji Dusen setuju Ngelaman tu dadi babu Nyenawang benti dan nasi beluang Kayang drijen batis mapungkong Sinah ditutiang kesenggah wong agung Ulian kantongi sing taen puyong Tubiang duaji sampunan menggapi duka Banget lungsur tiang